umuntu usoma adufashe gusoma igitabo cya Hoseya igice cya 7 umurongo wa 8. Wa muntu wadusomeye mu gitondo yasomye neza yihuta, ongera usome mutuze. Cyo tujya dufa namwe nuko tuza dutana mu materaniro, muihangane. Amasaha leta yarayongeye ni saa 4 mu muhanda, ni kandi sindinda ndarasa ku ntego mfite nicara n'izindi gahunda zikomeze. Mujya munezerwa mu ndirimbo mukihuta mugasohoka ntibimere neza. Ngaho soma Hoseya igice cya 7 umurongo wa 8. Dusome Hoseya igice cya 7 umurongo wa 8. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni kumutsima udahinduwe ugashyuhande rumwe. Komeza. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi tabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaro ntiyabimenya. Amen. Amen. Murakoze mwese. Mwami Yesu abaho umugisha. Nkuko twabivuze mu gitondo, twashimiye ubuyobozi bw'itorero kutwizera kuduhamagara. Yesu abaho umugisha. Twashimiye ingingo zose zigize iteraniro mu gitondo. Mu gitondo twanezerewe kimwe n'ubu turanezerewe. Mwami Yesu abiteho. Ndashimira bene data abayumbe, turakundana tujya dusanga naho turi tugaterana inkunga. Ndashimira abakristo muri rusange, ndashimira Power, ndashimira umwami Yesu uje dushoboza muri byo. Mfite ikintu nubashe muri iki gihe. Mfite ikintu nubashe muri iki gihe, no gutunga amahoro y'umutima. Reka nkubwire, bezwe ni ilimite. Bezwe ibikenewe mu buzima ntibigiraho bigarukira, ni ilimite. Uzugira ngo womera nka naka wobushubijwe nawe ntarasubizwa. Gusa no gutunga amahoro y'umutima. Ngiki kintu tuza kuvugaho. Ubwo mutaricara musubire, reka nkubwire imbaraga z'inyigisho. Imbaraga z'inyigisho nuko ziguheza umwanya wo kumenya kwitekerezaho gusa, kandi ujureba ibikureba. Yes. Uzureba ibikureba. Subira uririmbe. Ico turimo turarwana naco muri iki gihe nuko abantu bagira ikintu cyitwa kumenya. Kumenya Imana, kumenya amagambo y'Imana, kumenya umuntu icarico, kumenya. Iyo umuntu agize kumenya aruhuka imvune z'ibintu byinshi. Hari nibyo tuvunika dusengera bitari ngombwa gusengera, hari nibyo turuha dutekereza bitari ngombwa gutekereza kubera kutamenya. Bibiliya ijivuga ngo habe n'abantu ngo baje barimburwa no kutamenya. Iyo umuntu agumye kuririmba nguko agashimangira ico yamenye, nibyo biguhesha kugiha agaciro. Ndagaruka ku magambo twavuze mu gitondo niyo dukomerezaho, hanyuma nze kwicara. Mu gitondo twaganiriye agaciro ko kuba umukristo. Agaciro ko kuba umukristo. Buriya no mu isi hari ibintu byinshi abantu bibwira kuko bifite agaciro. Abantu bari mu kumara gutwita bakaja kubyara muri Amerika ngo umwana agira agaciro, avukire muri Amerika. Cyumva ko bisa n'ibifite agaciro. Munishi we yararirimbye ngo nta gaciro bifite, ngo kubera ko isi yose ngo irafatanya kandi ngo yaremwe n'Imana. Abazungu ngo nibo bashizeho imbibi, ngo barangije bafata birabura baje kubakoresha imirimo y'agahanyi wabo, ngo bamaze gutunganya imijyi n'imihanda ngo bashiraho ngo imipaka, ngo bavuga kuko nta uzoja kwanduza iwabo batamuhaye visa, ngo bituma bakomera kuri visa. Aravuga ngo se Amerika niki, ngo niba ijuru rihari riruta Amerika. Amerika ni ntoya, dufitaho duhetusha. Pawulo yaranditse mu gice cya 9 mu Bakorinto aravuga ngo twebwe ntituza twiruka nk'abatazi iyo baje. Ntituza dupfa kwiruka. Ngo ntituza twiruka nk'abatazi iyo baje, kandi ngo ntituza dukubita ngo nkabahusha. Mu gice cya 10 ho pastor yashatse ko avuga, aravuga ngo nico gituma twebwe ko ndavuga babandi mu gitondo twavuze ngo n'ubwoko butuye kwabwo. Aravuga ngo twebwe ngo intwaro zacu ngo sinkiza abantu. Uzarabiye abantu bakira abayumbe bato baza basenga byananirana bagatongana, byananirana bagakubita.
izo ni intwaro uba wacuritse. Bibiri iravuga ngo twebwe ngo intwaro zacu ngo sinkiza abantu ngo ariko zigira imbaraga imbere y'Imana, ngo kuko zigira ubushobozi ngo bwo gufata mbere ibitekerezwa. Ukabona ngo umuntu yagutekerejeho nabi cyane yakugoye ukagenda ugapfukama ngo Mana mfashe ibitekerezo bye uhereye none. Ngo zigira imbaraga zo gufata ibitekerezwa ngo zikabihindukiza ngo zikabigomororera Kristo ngo biza bikubita hasi impaka. Umva izo ntwaro ngo zija zikubita hasi impaka ngo n'ikintu cyose ngo cishira hejuru ngo kurwanya kumenya Imana gusa ucecetse. Bibiri iravuga ngo izo ntwaro ngo zigira agaciro imbere y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ikiduhesha imbaraga. Nico ndi bubabwire mu buzima bw'umukristo umunsi ku munsi. Ikiduhesha imbaraga no gusenga cyane, no kuririmba, no gutanga ifaranga, no kuzitunga, no kugira gute. Oyaye ikiduhesha imbaraga no kwivangura gusa takindi. Ikiduhesha imbaraga mu bumana sa amafungo ko muranumva, so guhimba indirimbo nyinshi, so gutunga ifaranga ngo bakwemere, so kumenya gufunga igitoko no kugifungura. Oyaye so gutereka ubwanwa cyangwa kubwogosha. Ikiduhesha imbaraga no umukristo gusuzi kwivangura, kamenya kuvangura ibintu gusa. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Yeremiya ngo arataka, ngo atakishwa n'umubabaro w'ingorane ngo zituruka kuri bene wabo. Aravuga ngo wa Mana we waranshutse ngo ndemera ndashukika, ngo kuko wambwiye ngo wampamagaye ngo ntaramenya ubwenge, ngo umpamagara nkiri mu nda ya mama, umpamagara ngo nkiri urusoro, unshiraho umugambi ntarabigusaba, ngo umfatisha ingoyi z'umuhamagaro. Ariko aravuga ngo ndi mukugira ngo ninyagambure, ngo bene wacu ngo bakankubita, ngo bakamfunga, ngo bakambuza amahoro. Imana iraza ngo iramusanga, iramubwira ngo Yeremi, iramubwira ngo ico utekereza ko ari cyo kikuvunnye ngo si cyo kikuvunnye. Iramubwira ngo nkiguhamagara ngo agahanga kawe naragakomeje ngo nkagira nk'intosho yibuye, naragakomeje cyane. Bwana sifiwe. Nkiguhamagara gusa, habe nawe warahamagawe iri jambo ni ryawe, ngo nkiguhamagara ngo agahanga kawe naragakomeje ngo nkagira nk'intosho yibuye, ngo ntawe uzagira isha gutwara. Biravuga ngo Imana iramubwira ngo dore ikibazo ugira utazi kandi natwe muri iki gihe nico kibazo dufite. Iramubwira ngo ntiwibweze umenya gutandukanya ibintu bigawa n'ibintu bishimwa. Ngo nimara nkugira kanwa kanje uza kanwa k'Imana ivyo kaza kavuga. Bibiliya iravuga muri Zaburi 33 uze kuhasoma. Iravuga ngo isi yose ngo izihindura umushitsi imbere y'Imana, ngo kandi ngo imutinye, ngo kuko ari Imana yavuze ngo biraba, ngo itegeke, ngo birakomera. Bibiliya iravuga ngo nico gituma ngo Imana ngo yaremye isi ngo mu bitagaragara. Iryo ni ijambo, yaremye isi ngo mu bitagaragara ngo kubwo kwizera. Bibiliya kiravuga ngo numenya gutandukanya ibintu bigawa n'ibishimwa, ngo izaguhindura kanwa k'Imana. Akanwa k'Imana niki cyo karaza ku ijoro. Imana iguhinduye akanwa kayo niki cyo kuraza ku ijoro. Ndaka nkwibutsa amagambo amwe yo mu kanwa k'Imana. Umunsi umwe ngo abantu bashatseho Yesu impamvu ngo baravuga ngo uyu mugabo ntazatanga umusoro, ariko ngo arabimenya, amenya ngo ko baje kumushaka impamvu ngo kuko bari bazi ko atemera ubwami bw'isi. Ngo ahitabwira Petero ngo irukanke mu nyanja ngo urufu ufata mbere ngo uruzana urwasamure ngo urasangamwe igiceri, arema igiceri mu nda y'urufi. Petero aragenda ngo arufate ngo rwasamura gisangamo, ngo bakiyaseruka ngo abereka rucaga igiceri, ngo arabereka ngo si ishusho iri ku giceri ngo ni yande, ngo baravuga ngo ni ishusho ya Kaisari. Aravuga ngo Kaisari muje mu muhibyiwe abahayiza umusoro abahereza ca giceri. Aravuga ngo guhereza Kaisari byiwe si caha, si Kaisari wari warari mu biceri, kumuhereza ibiceri byiwe hari kibazo, ahereza Kaisari ibiceri ngo baburi kindi bavuga. Akanwa k'Imana kagira imbaraga, kagira imbaraga. Timuruzi imvune tugira yo kumva ko ibintu bidashoboka nuko nta kanwa k'Imana tugira. Wewe wenyine fata kolone uzishushanye hariya, wandike ngo Bideri, wandike ngo intege nke za Bideri, imbaraga za Bideri, ushire wiryawe zina nanje giri ni ryanje keretse niba turisangiye. Noneho wandike ngo intege nke zawe n'imbaraga zawe, numara umanukane kolone zombi uzuvuga ngo
paragraphe yo kuvuga ku munsi inshuro mvuga nabi n'inshuro mvuga neza. Uvuge ngo paragraphe yo gufasha abagowe Bideri ameze ate, umanuka neza paragraphe zombi. Uvuge ngo muri domaine yo gusangira n'abaturanyi, muri domaine y'imirebere, muri domaine y'ubugwaneza. Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 4 aramubwira ngo uracara umusore, aravuga ngo nubwo ufite baso benshi ngo ari kuba babyaza ubutumwa nije gusa, aravuga ngo ndakugira inama uracari mutoya, aramubwira ngo uje ubikitegererezo ngo cabizera. Bwana sifiwe. Uje ubikitegererezo ngo cabizera, amubwira amagambo agera nko kuri 5. Ijambo rya mbere ngo mubizera benshi aho bicaye baze bavuga ngo ninde wizera neza, basange ni Timoteyo. Ngo no mu rukundo rwawe abantu nibavuga umuntu ukunda abantu urukundo rwiza, atabakundiye kubasambanya, atabakundiye kuja kurya iwabo, atabakundiye ifaranga batunze, atabakundiye ibindi, umuntu bakunda gusa kuko Imana idusaba gukunda abantu. Nibavuga ngo mu rukundo ikigali basange ni wowe muri iyo domaine ubu wa mbere. Aho aravuga ngo uje ubicitegererezo ngo mu mutima uboneye, umutima utagira akishima, umutima utagira uburyarya, umutima utagira amahimba, umutima utagira ibindi biwutwikiriye. Abwira Timoteyo amagambo irya nyuma, aramubwira ngo uze wirinda mu nyigisho zawe wigisha ngo nibwo zizagukiza ngo zigakiza n'abakumva bose. Yari kwahinyuza ijambo Paulo yanditse, aravuga ngo ikizabereka abantu b'imperuka ngo bakunda kwikoreza abantu imitwaro ngo bo bataza bakozaho n'intoki, ngo bakababwira amagambo ngo abibutsuze urubanza rw'iteka ngo abantu bazacirwa abanyabyaha, ngo bigatuma abantu bagenda n'ubwoba no kujuguma ko bazapfa, ngo ariko ngo ntibababwire kwizera kuzuye imbabazi z'Imana, ngo abantu bishimiraga kiza no kubona data. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe abantu begereye Yesu ngo baramubwira ngo Yesu turahangayitse, turi mu gusenga ntibibe, ibintu byarananiranye, none twigishe gusenga. Yesu ngo ababwira amagambo abiri meza, arababwira ngo mwene muja gusenga muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Bari bafite base bataza bashobora ibintu kandi batagira urukundo rugaragara. Ashaka ngo kubakura mu bupfubyi no kugendana ubuhubutsi n'ibindi. Arababwira ngo we utagira so, we utagira umushobozi hafi, nuja gusenga uze wibuka ko ariho data wa twese, uzovuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ikigira kabiri ngo uzovuga ngo Mana ureke ubwami bwawe buze. Twabuvuzeho ubwami bw'Imana nibwo bukomeye kuruta yandi mami yose. Uzutegekwa n'ubuhe bwami, uzugendera mu buhe bwami, uri envelope mu buhe bwami, uri muri umbrella y'ubuhe bwami, uzugenda. Arababwira ngo uzuvuga gusa ngo ubwami aho ubwami bw'Imana, abantu bagira ubwami bw'Imana mwabo nta bundi bwami buzabubatera, kandi niyo bubateye ntacyo buzabubatwara. Rimwe na rimwe Yesu azayemera ko andi mami aza kaducumita ibikwasi amapengeri ngo kugira ngo amenye urukundo tumukunda. Kakurya ariko abwira Abrahamu ngo pereza Isaki, pereza Isaki. Azayemera ko ibintu biza bikamoka iwanyu, azayemera ko ibintu biza bikabereka nkaho bikomeye ngo kugira ngo arebe uko mumushikamyeho, uko mushikamije umutima ku Mana. Ariko nimba ubwami bwa Yesu bubiwanyu mufite amahoro. Umunsi umwe Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ubwami bwanje burakomeye kandi ngo buza burangwa n'ikimenyetso cy'umucunguzi ngo ariyo maraso atagira inenge. Aramubwira ngo mugende mufate umwana w'intama, ngo mufate amaraso atagira inenge, ngo musige ku bihamambiro by'amazu yanyu. Ayo maraso ngo yanditsemo ijambo marayika wanje urimbura ngo naza ngo azoza ashika some muri ayo maraso ijambo rivuga ngo Passover, rivuga ngo Pasaka. Abana bacunguwe ntaco baza batwarwa. Bwana sifiwe. Bibiliya ikishaka kutwereka, irashaka gusa kutwereka ijambo riduhesha imbaraga. Turi muri byinshi n'ukuri bitubujije amahoro. Ndabizi habe nanje hari ibintu nzanicara nzamzuka gusenga kabanza ngatekereza kavuga ngo ese Mana ese uku uracumva kwiki kintu ndi mukubona gitinze. Umwuka akambwira ngo ese ntiwibuka nakijya kindi catinze kugeza isaha yanje ibaye nkagikemura. Ntiwibuka nakijya kindi catinze ukaruka zugira ngo ntibikibaye isaha yanje yagera kuko nabikubwiye nkagikemura. Uborogeshwa niki gitumuhayurira. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Umuryango uzutera umuntu intege nke nicuho umuntu azasiga cyo kutavangura. Icuho cyose cy'intege nke zicaha n'umwijima, nta muntu uzucumbika kutari mwene wabo. Iyo umuntu akoze ubusambanyi ubukinguye irembo ry'ubusambanyi kandi ibyaha byose biravukana zose
zose biravukana, amazina ntiriwe mbivuga, biravukana. Iyo usize gatoya uza wibikamo nk'akaha, nimba ari ugutukana, nimba ari ugutongana, nimba ari ukwiba, nimba ari ukwica, nimba ari imigambi mibi, iryo niryo cumbi ry'abandi badayimoni baza batuma ubwami bw'Imana butagira imbaraga mwanyu. Timurazinduka muri kumwe n'imbwa cyangwa inka. Iyo mwinjiye mu muhanizi ije hehe imbwa? Tizije hari izindi mbwa. Hari imbwa izayinjira mu nzu muri saro. Tizije hari izindi mbwa. None uzugira ngo ibyaha nibiza ucumbika icaha biracumbika he? Wohinduka kanwa k'Imana gute? Wogira imbaraga gute? Wotsinda gute? Wonesha gute? Ugira utwucumbikiye dukeye. Twamara tukaguma tukaririmba, reka mbabwire ikizokiza ibihugu kikabihindura si ukubyina umwanya, sino gukomerwa amashi, sino kugwiza umubare. Ari umwana wacu w'abasita, ibyo sinza mbivuga mu mbabarire kuko sindi umusita, ndi umukristo, ariko reka mbivuge gutyo. Aherutse ngo nimba yararirimbye hanze, imiryango ga yose ngo igira imbuga, sinzi n'uwarunshizeho ariko simugaye. Noneho bamba bandika ngo Denise ngo ariko arapiganwa na naka ngo ntibari ibironda byabo, ngo ari byo byemerwa ngo bibi bironda by'umwaka ngo bazabaha ibikombe, ariko abasita bamuhaye amajwi. Baravuga ngo noneho dukora inama ku rubuga, niko bavuze, dukora inama ku rubuga, bizorangira tariki iyi niyi, buze bwira nibura umuntu apostinze nk'inshuro 50, amaze abasita barapostinga. Denise ubanza yaratsinze. Naravuze ntese uku nguku aho ibi noneho abantu ga iriya bazoza bavuga ngo Denise niwe uzi guhimba, naho propagande mu gikari, ariko nundi mwana umwe w'abanyabyinshi rwamye rushorerana, abanyabyinshi bamba basara barashorerana, baragenda biracika, sinzi amenye ko byarangiye. Ariko reka mbabwire iki kintu bene data, umukristo n'ubwenge buturenza imihango, bukaturenza amategeko y'abantu, bukaturinza ibikomerwa amashi n'abantu, bikaturinda kugendera mu kigari cy'imiryango, bikatugira abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Kuvangura sinona aragana n'umugore wanje ngo tuvangure, no mubwira Bibiliya mwacu bo simbitinzeho, ntawuzi unayishobora mwabo, iziguma igahengama ikagora kubera izindi issues zibamo. Noneho rero ariko umuntu wese akwiye kuvangura ibyiwe, umuntu wese akwiye kuvangura ibyiwe, undi akavangura ibyiwe. Imana yahamagaye umuntu ku giti cye, umuntu agakorera Imana, umwe gayoja no mu ijuru ubundi agasigara. Ibyo ntimubizi, umwe yogenda ubundi agasigara. Gusa ibyiza umuntu azi tiyo bihisha mugenzi we, ariko kandi ntawosiba kuja mu ijuru ngubwo runaka ataruriho. Ngubwo tubana mukirengete no mwishuka nkabona iwe ntamashije ngo kavuga ngo nanje tureke kwese kumasha. Oyaye kwamba nguma nkagenda yashaka gasigara, kuko ga umuntu gani ku giti cye niko bimeze, ukuri kuzaguma kwitwa ukuri. Reka tugirire Yesu gutyo. Haleluya. Ukimbamba mpaye mbivuga nawe yicaye muntu namubonye. Kuko tuza tuguma tuvuga ngo dusenge, wapi dusenge mwo kagira Imana mwe, ariko ibisubizo byaza nibo bazaba babambere kubinezerera. Ngaho aribo basenze. Ariko ni gitangaza, siko bizabigenda. Ninje ufite urugo rumeze ko abandi batameze, niko bizabigenda. Reka tugirire Yesu gutyo. Bwana sifiwe. Haleluya. Bene data ngiye kwicara, singekunda ngo nje muri patati amateka ya Pawulo na Sila. Iyo Pawulo yavukiye na Sila n'amasomo yize ntaco bigufashije. Ikigufashije kora gahunda yo kuvangura nimba ushaka imbaraga. Gusenguza yiriza inshuro 1000 tuzaba umunyembaraga, keretse igihe uzabusengera ngo Mana initiative yo kuvangura nafashe nibi yagacira imbere y'amaso yawe, kugira ngo mbicapa kigirira benshi umumaro. Atari ibyo ngibyo uzusengera muri yambigiti ukirengagiza udukoso tuzi. Bibiliya iravuga ngo twahawe amazi azatumesa kuzageza iteka ryose. Izo ni imbaraga z'amaraso ya Yesu zeza zigatunganya. Ariko uri mu gusanga umukristo w'izintege nke kugira ngo asabe Imana imbabazi zitagurwa, zidahenda, zidasaba ikindi kikamubera ikibazo. Tacaha kitaza kibabarirwa, nta ntege nke zihari zitaza zibabarirwa. Abisha abantu bazababarirwa, abibye abantu bazababarirwa, abakoze uburaya byose très simple, ibintu byose bizabibabarirwa. Uri mukurarana n'amafuti n'intege nke z'icaha, urashaka iki? Iyo umuntu araranye icaha uburaranye mine ifunguye mu bugingo bwawe. Anytime you are busting.
iyo umuntu acumbikiye Bibiliya iravuga ngo urupfu ngo nicaha, icyaha ngo nico kiza kizanira ari ngo umuntu agakunda ibintu akarwanira muri we ngo bikaruha bikamutera indishusho umuntu akigurumbanya ngo akaruha kwifuza kuzagenda wenyine ngo no kuganira ibyiwe gahoro gusa ukazubona umuntu yaratumbamye ukazuyoberwa aho arengukiye ngo ryaruha ryarari ngo rigabyara icaha ngo umuntu akakigumana ngo gigatangira kubyara urupfu muri we amaze ukazubona umuntu karagenda ava kuri kamwe ukumuzamubwira ngo aba bagore banini bararemereye bonanira umwuka kubarengeza ngo bishime muzamugira ngo aba bagabo bose banini umwuka ntiwobaterura ngo bishime niki kitaza gituma bishima ngo biterere niko bangana muri bo Bwana sifiwe niko umuntu abangana iyo ufite doze ntoya iyo wanyoye nanyoye inzoga iyo wanyoye akayoga gato katuzuye ikirahure nta pressure uzuguma gutya ukugenda uyinywa pressure jewe nazaga mpimira kuki nazaga ngira utya iyo numvishe iminwa yabaye gaze singiye numva amenyo nzavuga ngo byatangiye kaje iyo nkanda kanze gutya kumva kuminwa singiye numva ko iminwa hayibabara kavuga nti katangiye ugatangira kuvuga igifaransa gikosoye kitagira ikosa na rimwe utazuvuga kumanywa nukuvuga ngo haleluya umuntu utazunezererwa Imana niko akarahure kumwuka muri we w'ibyishimo kangana ntukanamugaye umuntu uzunezerwa n'intwari n'umugabo n'umugore n'umuntu w'Imana yuzuye imbaraga n'ubuntu bw'Imana ninde musinzi wowe ushaka sinzi Bibiliya iravuga ngo turabasinzi buzuye umwuka w'Imana ngo kuko twavuye mu bubata bw'ibyaha ngo twinjira mu bubata bw'umwuka wera w'Imana yacu haleluya Bwana sifiwe kuvangura yeme nico kitugoye muri iki gihe abantu bazi kuvanga ntawo sohoka mu ikanisa ariko nta nuwemera kuri bamwe neza muzamuja mu materaniro mutireze mugasohoka mutireze ikiza kikwereka ko umuntu atarapfa mu mwuka azagira umufata banga wiwe ntawuza wirega ku bantu bose habe nubwo hebe wahi yotega cyangwa mukabivugana kuri telefone mbere y'igikorwa cyose ukazumubwira ngo mbabarira natonganye mu rugo nagaye naka namuciriye urubanza nemeye amakuru nabwiwe namwanzi abanyarwanda bavuze bitangwa ni mu nyangire turi mukwana ko umuntu yamaze kubwira ngo twange naka kera tukira abana twazaga tubigira tukiri twana duto imvura yagwa baje mwanyu ukamushira amaguru mu nzira ngo banyagirwe bakamabaje inama ngo tumwange kandi nyine umuntu akamahara ngo bamwaza noneho kuvangura darangije nico kigoye abakristo buru tuzi kuririmba tuzi kubwiriza tuzi kumera nk'ababirimwo ariko twasohoka hanze abakurikirana bacu ubuzima kubundi umunsi kubundi bari mu kuduha amanota make nico gituma Yesu yaravuze ngo ntimukite kubyo bavuga cyane ngo nibyo bagaragaza ariko ngo muje mwita ngo kumbuto z'imirimo yabo ngo nico muzabamenyeraho gusa muzaje mubamenyera ngo kumbuto zabo uzarebe n'ubundi umuntu wamenye kumera neza azayirinda kuguma kuvuga akazakora ukazubona ntazavuga byinshi ariko agakora byinshi tiyo kwihisha umeza atyo tiyo kwihisha azaruha agahinduka nk'igiti kikugamamwe n'abantu bose atazavuga muzamuru hamwe nyine mukabwirana mukavuga ngo habonetse elema idasanzwe akazakora akavuga Yesu yabwiye abantu yamara gukora imirimo yari yarahindutse Yesu yari Imana yuzuye akababwira ngo ntimubivuge bizivugira byonyine agakora ibintu yamara gaceceka bonyine ngo bamara bakagenda imirimo ngo ikabarya ngo bakananirwa kwihangana ngo bakabwirana ngo bakavuga ngo nje biconzi gusa ni Yesu wankije ntimumbaze byinshi yambwiye ngo ikorera ikirago utahi ndi umuhamya dengeje imyaka 40 Yesu w'i Nazareti niwe wambwiye ngo taha nta kindi yagiye bakamubwira ngo ceceka tusubira kuvuga ayo makuru akavuga ngo imyaka mfite ntinemera gwishukuri Yesu yambwiye ngo ikorera ikirago ugende ngo uve ku kidendezi ngo maze imyaka 38 arambwira ngo itahire natashe iconzi ico ndanezerewe Yesu ga yagiye kare ndaheruka yigendeye imirimo igasigara ifuka haleluya abantu niduhinduka
Bibiliya niko ivuga. Pawulo yandikiye abaroma 12 aravuga ngo muhinduke mugize imitima misha, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiye, kandi ngo ntimukaze mwishushanya ngo n'abantu biki gihe. Aravuga ngo nibwo muzamenya iby'Imana ishima, ngo bitunganya kandi by'ukuri. Nimuhinduka ngo mukagira imitima misha, ngo nibwo muzamenya iby'Imana ishima, ngo bikwiriye kandi ngo bitunganye. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bikwiriye kandi bitunganye Imana itari mu kutubwira, kubera ko tutari mu guhinduka, kuko tutari duhinduka. Muzoneke nimusanga Bideri nawe nundi mugasanga amagambo nza mvugira ku gatuti, singira imbaraga zo gutinyuka kuyavugira mu wanje, ntimugasubire kumva gatuti, kizaba ari ikinyoma. Nari narananiwe kubwiriza data kubera ko ari pasiteri, kandi nkabona ni uzi byinshi, ariko nkabona ko hari amagambo nzi atashoboye kumenya, kandi we yize theology. Biza bitera isoni kubwiriza abo mwanya, ariko umunsi umwe ndamubwira ngo tuganire kubwira amagambo utazi. Arambwira ati amagambo yawe. Ndamubwira ngo ni gute so mparirwa yari umutunzi w'inka 200, wewe manyonga data wamaruga kene, niki cyabiteye? Arambwira ngo ni kw'Imana yabishatse. Ndabura ngo yayi si kw'Imana yabishatse. Impamvu iso n'abasogokuru barabapagani baterekera, abanyamurenge bose n'abanyarwanda n'abazungu niko babayeho. Agakiza kaje murenge muri 43 baraterekera, batanga amaraso, barasagwa indasango, basenga ibigirwa mana za ryangombe n'ibindi, basanga protection z'inka zabo n'imiryango yabo. Iyo umuntu akijijwe ari umwe, ubuvuye muri bwa bwami so yahaye amaraso, yahaya ibitambo. Iyo ushogotsemo bwa bwami bw'umwijima buza bukora inama zihuse, bakavuga ngo uyu nguyu yatatiye igihango, yavuye mu byose yaduhaye, ni mu murwanya, ntagashakwe vuba, ntagashingire vuba, ntagasubire gutunga mu byice byose. Namara kubona kuko yananiwe, azagaruka muri bya bindi se yaduhaye, azagaruka. Nico gituma uzubona abantu benshi bagatangira bakizwa, abadayimoni bamara guhaguruka kuko wavuye mu mihango y'Iwanyu, ugasubira ugakimirana, bakaza baza bakakubwira amagambo ngo yewe ngo ca bugufi, ngo uzubwire ubukristo buri modere, ngo kungu kugura sanku waciwe wabaye wenyine, ngo se we nugira urubanza uzatabarwa nande, ngo muze ngo mwama mukabya, ngo mwami muvuga ibintu ngo kaminura muhini nyabuna, ngo mwogiye mu itonda, bakaroha bakaguha ingero, bakaza bavuga ngo bankubana na basebukubo, ngo barakijwe, bakaza baguruka imisozi, ngo buce barahoha baragarutse, ko turasangira inzoga kwitariyo. Ibyo bati byo ni bisasi, uzogaruka wamaze kwikoza n'isoni. Ntiwumva kubera iki? Ni ubwami bw'umwijima basogokuru bari bariyabonyemo, kuko wabushogotsemo ugakizwa, izo mbaraga zose zikururukiraho kugira ngo ugaruke, ugiye kuzana ubundi bwami bw'umucyo. Noneho rero kugira ngo ubukire, nuko ushaka umuntu gukora deliverance, ukamubwira amakuru y'Iwanyu, ukamubwira ngo nza amakuru ko sogokuru ndasogokuruza bakoraga ibi nibi. None ducuye umugozi, dusezerere uyu mugozi, twipakurure muri ubu bwami, twipakurure muri izi mbaraga, nitumara dutangire ibyo ubwami busha bw'Imana. Tubwire Imana ngo turaje, tuvuye muri uriya muryango n'ibyabo n'ibyo bakoze, tuje mu muryango wawe Yesu, ufata ubugingo n'ubuzima n'inka zacu n'abakobwa n'abahungu, ubaha umugisha w'Imana, ubahisha, ubaha amahirwe, amaze umugozi ugacika. Abatarakoze iyo deliverance, nico gituma umubyeyi yari mukoroga karogesha n'abana be. Hariho etike, hariho kontra zisinywe a partir y'iri Bideri. Nimba nkoze kontra bakandasaga, ni ukuvuga ngo ni Bideri n'amaraso n'amahormone yiwe, ni ukuvuga ngo abazakomoka muri ya maraso Bideri yatanze bariho ryasezerano Bideri yakoze, kuko ni ibintu biri hierarchique, ni ibintu biri hereditaire. Na amaraso Bideri yatanze y'ibimurimwo, ibyo byose kuzabikururira mu mwijima muri ririya sezerano biroroshe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe agomba kuveya a 100% kugira ngo ateme uwo mugozi, amaze kugira ngo woroherwe n'agakiza. Timuri mu kubona abana bafite ababyeyi batameze neza, ko tuzadutangiranwa agakiza bwaca ntitumenye ukuntu banyereye. Tiwavuyeyo, tiwamenya amakuru ya sona nyoko, ngo yasezerere, uteme umugozi zuba riva, utangira ubuzima busha kwa Yesu bakubure. Iyo utemye uwo mugozi uzatuye, hazaca igisika gikomeye bakakubura, ukaba mushi intambara zigashira, umugisha ukaza, ibintu bikemera. Ariko iyo koko gozi katacitse, bazagutera igitondo bakakugeraho, bagutera nimugoroba bakakugeraho, muracafite ico mupfana mu masezerano yo sogokuru watanze amaraso yanyu. Niko bimeze. Bibiliya iravuze ngo nitwige kuvangura. Bene data, fata ingamba zo kuvangura. Iyo umuntu yavanguye, uba wubatse urugi rw'ibigutera.
siko twavuze mu gitondo. Bibiliya yavuze ngo ese ngo novuma gutaba Imana itavumye. Impamvu umuvumo w'abarozi n'ibindi dufata nuko twasize irembo ryo kutavangura, turacacumbikiye amafuti y'utundi. Ibyo nyine nibyo bene wabo wabiriya baduteza, nibyo bene wabo wabiriya badushaburira, biraza bigacumbika kuri bene wabo bakikubaho utigeze usezerera. Timwibuka amagambo Imana yabwiye Mose, yaravuze ngo muzosezerera abanyamahanga bose ngo muri Kanani, ngo kandi abo muzosiga ngo nibo bazabahindukira amahwa, ngo bazabamerera ngo nk'inkoni zibatimbura mu mbavu, ngo nihwa ryicara ribahanda, ngo basigike abagibeyoni, ngo babashutse ngo twavuye kure kandi ngo tuzababaha kw'abanyu, ngo bamare kugagara, ngo basenga ibigirwamana, ngo babitoza n'abana babo. Amaze ngo Isiraheli ibihira Imana ikazivuga ngo amateraniro yanyu ngo ari mu kunukira, ngo amateraniro yanyu ngo no kuramya kwanyu ngo kuri mu kunukira, ngo kuko ngo kuravanze. Bibiliya twasomye ndangiza yavuze ngo yewe Efraimu ni Isiraheli ngo bakumara imbaraga, wivanze n'abanyamahanga ngo bakumara imbaraga. Nukuri kose umukristo nyamukristo ntazapfa kuganirizwa n'ushatse wese. Iyo ukinguye ukazuganirizwa n'ikije cyo kiza kikona, baza bakona ugasigara uko waje ukaba nk'umurimo utazitiriye. Aravuga ngo Efraimu ngo wivanze n'abanyamahanga ngo bakumara imbaraga, ngo bituma ngo mu bantu ngo mera kuko kumutsima wacumbwe ngo ntiwashya, tuzi uryoha, ngo bigutera kugira amabarabara, ngo imvi z'ibitaruta bituma utaforme, nico gituma utagira ishusho. Darangije bene data, ugiye gusenga Imana. Tazi n'imbaraga zikenewe nuko ufata initiative yo kuvangura. Mwuka w'Imana nakuzeho atume wicekinga. Wosenga imyaka, wobwiriza imyaka, wokwibaza impamvu utagira imbaraga. Ntaha n'imbaraga uzazikura no kuvangura. Kandi numara kuvangura uzaba uw'agaciro, uzaba akanwa k'Imana, uzaje uvuga bibe, uzaje wirukana abadayimoni bagende, uzaza usenga ijuru rikinguke, uzaza utanga umugisha abantu bawugire, uzaza uririmba ibimuga bihaguruke, uzaza urambura amaboko ikirere gihinduke. Iyo umuntu ahindutse ahinduka Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Mose ngo kuko wemeye ico ngusabye ngo nzakugira nk'Imana ngo imbere ya Aroni, ngo Aroni nawe ngo mugire nk'umuhanuzi mu Banyesiraheli. No kuvuga ngo iyo umuntu ahindutse abo agaciro gakomeye. Muhaguruke dusenga Imana. Niduhinduka duhereye mu mazu yacu, ibintu bizahinduka. Guca kwawe mu bigerageza igihe gitoya tibikagutekerereshe kuko Imana yakwanze cyangwa yerekeyeyo. Oyaye iracakene ngirebe kwihangana kwawe n'urukundo rukurimo ukunda umwami Yesu. Ariko Yesu aracagukunda kandi aracagufitemo imigambi ikomeye. Fata initiative yo guhinduka. Vangura uze wibuka kuri umukristo imbere y'icyaha n'imbere y'intege nke. Nuzazuja kuvuga nabi umutima uzo kwibutsa uvuga ngo nukuri ndaretse kubera ko ndi umukristo. Nuja gukora ikintu kibi umwuka aje kwibutsa uvuga ngo nukuri ndabiretse kuko ndi umukristo. Nuja ikintu cyose uje ubabarira, uje wihangana, uzuvuga ngo nukuri mbikoze kuko ndi umukristo. Nuvangura uzakira akanwa kumugisha kuko uzaba akanwa k'Imana. Imana izagukoresha ibihambaye. Mwami Yesu turagushima. Mana ikomeye, imbaraga zawe zirahari ziduhesha ubushobozi bwo kuvangura kugira ngo duhinduke abagaciro mu gihe gikomeye nk'iki. Indirimbo zacu nibwo zizagira akamaro, inyigisho zacu nibwo zizagira akamaro. Mana tukazakoresha ushaka. Urakoze mwami Yesu, mu izina rya Kristo mwami wacu. Amen.
reka mbasabe dukomere Imana amashyi twese. Yeme iby'Imana